Igihugu cy'u Rwanda n'Ububiligi ni ibihugu bifitanye amateka akomeye, yaba amateka yahahise ndetse na diplomasi y'ubu ngubu. Mbibutse ko ibihugu bimaze igihe kitari gito birebana y'ingwe. Kuva mu kwezi kwa 2025 byahagaritse burundu umubano. Ariko noneho dore inkuru itunguranye. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi Maxime Prévost aherutse gutangaza ko mu Gushyingo 2025 azaza i Kigali mu rugendo rwo kugerageza kongera kuzahura uwo mubano wazambye. Ese uruzinduko rwa Maxime Prévost ruzakemura ibibazo cyangwa ruzongera gukongeza umwuka mu bireka? Tuvuge kuri iyi nkuru. Mbere yo gukomeza rero, niba utarakana subscribe yikande kujya gukomeza ubane natwe. Twize cyane rero kugira ngo twumve impamvu uruzinduko ari ingenzi, tugomba gusubira ku itariki ya 17 Werurwe 2025. Icyo gihe u Rwanda rwatangaje inkuru ikomeye, rwahagaritse burundu umubano n'Ububiligi. Byatewe n'intambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ako gace kamaze imyaka myinshi kaberamo intambara zikomeye, aho umutwe wa M23 ushinjwa gufashwa n'u Rwanda wafashe imijyi minini nka Goma na Bukavu. Onivuga ko kuva muri Mutarama 2025 gusa abantu barenga 7,000 bamaze kwicwa, naho abarenga 850 bakaba barahunze ingo zabo. Ni ikibazo gikomeye cy'ubutabazi kandi amahanga yose ari gushinja bamwe n'abandi. Perezida Paul Kagame ntiyigeze aceceka, yashinje Ububiligi bwahoze bukoraniza u Rwanda kuba buyoboye urugamba rwo guhangana n'igihugu cye. Uyu munsi ku wa 17 Werurwe umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wafatiye ibihano abantu 9 barimo abanyarwanda 5 bashinjwa uruhare muri iyo ntambara ya Kongo. U Rwanda rwafashe ibi nk'igitero gikomeye, rushinja Ububiligi kuba ari rwo rwabigize intambara ishyushye. Kigali yahise iha abahagarariye Ububiligi amasaha 48 gusa ngo bave mu gihugu. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda yavuze ko Ububiligi bukoresha ibinyoma n'uburiganya, ndetse inabushinja kuba bushyigikira ingengabitekerezo y'amacakubiri ashingiye ku moko bifitanye isano na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ku ruhande rw'Ububiligi, Minisitiri Maxime Prévost yavuze ko icyemezo cy'u Rwanda ari ikirengeje urugero kandi kigaragaza ko rwahisemo guca umubano aho kuganira. Ububiligi nabwo bwahise bwirukana abahagarariye u Rwanda, busesa amasezerano y'ubufatanye, maze umubano w'ibihugu byombi gikomeye cya diplomasi. Ariko impamvu ibi byose bifite umuzi muremure n'amateka. Ububiligi bwakoronije u Rwanda na Kongo kandi umurage wabwo ntiworoheye abaturage. Mu gihe cy'ubukoroni politike zabwo zashyize amoko mu macakubiri akomeye, ari naryo yagejeje kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, aho Abatutsi barenga 1 miliyoni bishwe. Ububiligi bwamaze kwicuza no gusaba imbabazi, ariko u Rwanda ntirwigeze rwibagirwa. Kugeza ubu u Rwanda rushinja Ububiligi kwivanga mu bibazo nk'umukoroni mushya, cyane cyane ku kibazo cya Kongo. Intambara yo muri Kongo ni umutima w'aya makimbirane. U Rwanda ruhakana rwivuye inyuma gushyigikira M23, ariko onivuga ko Kigali ifite abasirikare barenga 4,000 muri Kongo. Ububiligi buhagarariye Kongo cyangwa buvugira Kongo, bwigize abavugizi ba Kongo, bwashyigikiye ibihano kandi bunahagarika amasezerano y'ubucuruzi bw'ibikoresho by'ibanze bwari bufitanye n'u Rwanda muri 2024. Ku Rwanda ibi ni ukwicwa n'umukunzi w'igihe kirekire. Ku Bubiligi ni uburyo bwo kurengera uburenganzira bwa muntu no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Mu ruzinduko rukomeye cyane yagiriye muri Afurika yo hagati muri Mata 2025, Maxime Prévost yasuye Kongo, Uganda n'u Burundi, ariko yirengagiza u Rwanda. Yavuze ko uburyo bw'Ububiligi butarwanya u Rwanda, ahubwo bushyigikiye amahoro n'amahame ya ONU. Ariko ku Rwanda ibi bifatwa cyangwa byafashwe nk'uko Ububiligi bwifatanyije n'abandi nk'ubumwe bw'Uburayi na Amerika mu kubahutaza. Tugiye kwibaza rero ikibazo kigira kiti, none se ni iki gituma Prévost agiye kuza i Kigali muri uku Gushyingo? Nyuma y'amezi yituze, uru ruzinduko rugaragara nk'intambwe ikomeye yo kongera gusubukura ibiganiro.
ibi bije nyuma y'umwuka mubi ibibazo bikomeye, ibihano, kwirukana abahagarariye ibihugu ndetse n'uko u Rwanda rwavuye mu biganiro by'amahoro byarebanaga na M23 mu kwezi kwa Werurwe. Ariko nubwo Ububiligi bushaka kongera kubaka umubano, Kigali iracyababajwe bikomeye cyane nuko ibyabaye byose yabifashe nko guhemukirwa. Nta gahunda yuzuye iratangazwa, ariko biragaragara ko Prévost azashaka kotsa igitutu ibiganiro ku mahoro muri Kongo no gushaka inzira yo kongera guhuza. Yavuze ko Ububiligi bushaka ko impande zose u Rwanda, Kongo na M23 ziganira, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yari yaranze guhura na Prévost mbere muri uyu mwaka, bityo ukazakirwa i Kigali biracyateye amakenga. Hari icyizere gike ariko kirahari. Amasezerano y'agahenge aherutse gusinyirwa i Doha muri Qatar hagati ya Kongo na M23 yerekana ko hari intambwe ishoboka. Urugendo rwa Prévost rushobora kubaka cyangwa rukubakira kuri iyo ntambwe, ariko agomba kuzitwararika muri ibi bintu. U Rwanda rushaka kubahwa nk'igihugu cyigenga, mu gihe Ububiligi bushyira imbere ko hagomba kugaragara abashinzwe ibibazo bya Kongo. Mu kwezi k'Ugushyingo byose bizaba bishyizwe ku mugaragaro. Uru ruzinduko rushobora kuba impinduka ikomeye cyangwa ikindi kigeragezo cya diplomasi kizatangira ubwo. Niba Prévost n'abayobozi b'u Rwanda bashobora kubona aho bahurira, bishobora kugabanya umwuka mubi no gufasha kugarura amahoro muri Kongo, aho abaturage benshi bari mu bibazo bikomeye. Ariko niba ibiganiro binaniranye cyangwa bizananirana, amakimbirane ashobora gukomeza gukura bikanarushaho kubangamira atari u Rwanda n'Ububiligi gusa, ahubwo n'akarere k'ibiyaga bigari, isi yose izaba ireba. Ngira ngo rero murabyiyumvira ibijyanye na Maxime Prévost i Kigali, mwebwe murabitekerezaho iki, murabivugaho iki? Ese u Rwanda n'Ububiligi bishobora kongera gusana umubano wacitse cyangwa kuzahura umubano wazahutse, cyangwa ibi ni ikinamico ya diplomasi gusa? Tanga igitekerezo aho hasi muri comment section ndabirongo bisanzwe, ubundi ukomeze ubane natwe nk'ibisanzwe. Ni Pilot News TV, aho nkomeje kugenda mbagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru yibanda ku makuru ya diplomasi, amakuru ya updates ku ntambara ikomeje kuba muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi makuru yose akomeje kugenda acicikana hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ndabashimiye kandi ndabakunda, mukomeze muhane nanjye.